banpeli yang kini ke basketball second Virgin Cup basketball tournament di bawah penyak dan keseng samla nombor peropat urang masno kawan dengan bol sepok ke basket dengan di player football ngambil player basketball dengan kepada ini bah kita mengerti walau dengan ada hacam ke basket dulu. Kumshibinta ban kentil ki kun samla hagi kamele kai sports kaseng samla nong po proper hinin kesengi ka pratarik uyayong arhajar arpoar kayo ban play perdai kalimpung ile kai basketball hanong po basketball court. Ya kani kalimpung ile kai latip kum ka second Berkham Cup open to all basketball tournament. Barhakate kalimpung lawan ban play perda do babi pul thank you President Rangba Karibhoy Youth Federation kum ukongsan haka jingedon lang uba Silver Star Mensong Rangba snong kasnong nongpo kum usembot kongsan lambat kiway. Hakani kalimpung lawan banyashim binta hadu khat khandai teli ki team lani ki kinhon ki bana kelleng ke jilla Meghalaya bat kasong pisa hakate kalimpung hakatup ye lekai jong ki shinrang kalong san po hajar ki bajab madar po hajar ki bawan baar. Barhakatup ilek kai ki kintay kalong arpusan hajar ki bajob bat shipo hajar ki bawan baar. Hakani kasngi la ya kuning kong hapedeng ke shilong labet persya ya ke SYM. Haka baga shilong labet kelayoban pelim ya ke SYM da ka saw pula ya ka khat saw basket. Bat haka jingilek kai ke baar kamunak kelayoban pelim no ya ka seng samla nongpo da kan riu puwei la san po basket. Hapo Karibhoy District bagi pelong in tournament Haki Marang. Hagi Stem Arjar Kantriu kepala kalian juga sengi persang Hapo Umroy ngi bangim semlala bangkait dia usok bang penyak ya tepelun ya kenikam Henry kecil penyak jong ka seng sama longpo proparpat kami ju kasih kebenkong tu bangini bagi lakho kabangar kenika second Virgin Cup kali berhenti jong kecicap nama kilapoi sekeperta kabar jong ini tournament basketball pempelong Hapo Karibhoy District. Dan pemurang yang masnong jong kasnong nongpo ba Silver Star Mensong congratulations ba ya gajing sajid jong pi pung presiden jong Karibhoy Basketball Association banikmi akan tinggalan ketupi kandon no kawin kan play di tim kabat biang do iban nikmat nag samla jong Karibhoy District Sakiway benta jong kajaka Hapo Kajula Meghalaya Barhuway.